Pozdrav svima ljudi, sa vama je Lord 75. Ušao sam na Elitin kanal, sad ću da vam pokazujem moje save-ove u mojom prikalu. Vojnik 1. Vojnik 2. Koliko sad to vojnik 2? Ti vojnici su bili, će da budu u mom filmu Drugi svjetski rat u Melon Playground. Mr. Beast. Sotkak. Nolemel. Nick Pmup. Nrok. Elpa. Melon Killer. Melon Killer. Znači ovako Melon Killer radi. Please come me. I sada kada ubacimo Melona, njega će instanta da ubije. Idemo dalje. Motorna testera. Motorna testera ko motorna testera. Katana. Deda Mraz. Treba da ima manijak. Treba bi da ima nož u ruci, ali nema ga. Ja? No, ne gledajte ovdje. Ivan Gaj. Mega tugan. Pogledajte samo na ovu ogromnišu stvar. Apple Robot 3000. Muva. Magic Man i Birch Stick. To su svi moji save-ovi. Ćao.